maso ninda sadhuru kina valin soro kaduva. Ke mami dhuwana waroro ke muni na kalau ke muni saka na kalau na tamai ke mami walo malangi na kalau na ndoni be mbuli na kalau sa mbuli na be ka kedenga sa kila na be ka kedenga sa lewa na be ka kedenga ke mami surata na yalo muni na matakande ndai kalau ne yalo tambu me na tumberi ke mami litege ke mami ni bosi ke be ke mami na kalau na matakande ndai ngo ke mami sabaka nui ki beke muni tambora na Sokalou ena matakande indai besa kana no muninra sa masu keresa kana bikango na dai Yesu Kristo na ne mami turanga kai bagambula ada ni kelusa kana temana na luvena kene alo tambu weekenda bagi sakachiko weekenda na leni baba ko Solomani na matakande indai Taba ni binaka buana kalau ninda modeboli na bongi sanda rawatan na idengu ni bulan na matakan dindai taba ni binaka takachuna kalau na loloma raw ninda dambe waka levu na matakan dindai damay Sokalou wai baba ko so taba ni binaka takana kalau ni kena sama itaban doana madawa sa dambe doana bulubo Daba kami binakatigo po na kalau na matakan dindai. Sere mena tegbo sa kikina no nando Sokalou na ikaw ono sa ngabulu ka dio ni sere ono sa ngabulu ka dio ni sere au baka do taka nga loloma ichisu mindau loloma tiku nga veyau na dala tu sureti kanda tatu ndalanga bangondo mo Levu wana kalau. Hallelujah.
sa Levu na sir. Sa ngole sa bona kalau na masu. Munisa kana kalau na tamai kimami walo malangi. Munisa kana ndau ni bembuli. Lo sambulia na lo malangi dake. Buru-buru rana be kambula. Mami sa dambe. Ena namuni vale na kalau. Ena matakan indai. Mami dambe na roko. Mami baka bini binakatakan na kalau ni at sa katsuna namuni lewa. Mami sa rawata sa katsuna na ideng ni mbula na matakan indai. Reda na raraman indo na Singapore. Rongotan na tangi ni beka mbulo ni mbulia. Ni bande taga beke mami ni siya namuni tungan na lewa. Santondo namuni baka roro taki na kalau. Santondo namuni baka tere-tere. Santondo namuni daga sa kacungan na lomba muni. Buru-buru me baka sa daga sa kacumay lumalangi. Kimami sa dambi kina na baka binibinakan na matakan dainday. Kimami baka binibinakatakan na namuni loloma Levu. Siya nga ni mga nando kuy kimami rawan na doon na ngauna. Kimami sa baka binibinakan na kalau na namuni loloma. Kena namuni koko wale saranga. Kimami sa dambe raw sa kina na matakan dainday. Kimami sa habi may dabuto na ni mami baka binibinakabe kaya muni na kalau. Sasang sa katalnindo na kalau. Sasang sa katalnindo na yada soli may lamalangi kiburbura may raw kina ng bula. Wana tamat. Kimami sa baka binibinakan ni sa soli oti. O Chisu na Kristo na lubya muni ang dombong nga ni buka tumbura. Sulia woti ki burubura. Mate na bukoy ki mami. Yan sa mate sa siyang walangan sa mate sa tuday kitalamin na mat. Wakan din tagi kinani si Qase na lubi ni kalombula. Yan na bukuna ki mami sa rawata. Bakang bauta. Ki mami sa rawata na bakang bukod ni bala-balada. Kemami sa rawat at talangana, tuday ka talamay na mat. Kaya namuni loloma, kaya namuni bebarota kinakalo. Kemami sa dabuto sa kakina baka binibinakan na matakan dainday. Kemami baka din natakan na kalo, ito na mami malumulumu. Baka din natakan na kemami daw lakotan ni may matamuni. Kemami daw baka nanda kuya nanda muni, alo muni na alo tambu. Bungunang una kemami lakotan na may nanamuni bos. Imam sa Allah ko sis. Imam sa Allah ko tani. Imam sa wala na kelu. Sambasi ka na ni mami bula. Basi ka na bikali Levu. Yato sa ka na ni mami panua. Sambulay sa katukin na ni mami bula na matakan dinday. Yalabin na ka na kelu. Yaloloman ni pusoti ki mami. Pusota na ni mami daw talendendre. Na ni mami daw baka dalumay ki mami. Na ni mami daw baka donuy ki mami. Sa kita kambia kana beka kimami kila. Pelabu ni lot. Nai rong-rong. Beka kimami rawat. Kimami sando baka nui kina na be ngono iso. Kimami sa baka dala kata-kata langa Levu naka. Yana na mami mbula na mami laulak. Waktu luwamba ka kimami abadora. Wasamba ka kimami adabuta. Sabu ko kina na siya manibiyao kani kay muni. Pag mabuota kita mga kina nabiyao kani. Yang may Kristo nabiyao kani. Pag manuwa bang ra. Kimamisa may leo ni baba ko sobat. Nalolomasak ni Bolo Chango. Kimamisa kirana na muni bibusoti na kalo. Yalam na nga ni busoti kimami. Irongota sa kanan ni mami masu na matakan dinday. Na masu sa dabuti botu, na masu buni, non ramasu era namuni tamata, era sa dambe na namuni vale, era sa koto may na non rambula, non ramata bu vale, ve katara na non rambula, ki mami sa may lebe kibe kemuni, mami kira na kaloni alabinak, ibu kay ki mami, ibu ambula ki mami, ni siregi ki mami, no mira ra bodi tune bo ni mate. Matakan dainday,
mera sa pakambulai wirera dambe rawa kerna sini dambe rawa randabo boli ngai vale randabo na bunua nebe barau taki bol ni mbula kimami sa nanumira na matakan dendai na kelo yala benakan itatara na kelo na kerana linga munindo be bang bulai dondo linga daga kabana daga biba kurumbu taki na namuni be bang bulai kimami sa kerana be kango masulakan na nema mimbula na nema milakolako ne lolako ba matentu wera rebeli utaki baka matentu wera sa dingi taki rakadibi merebeli utaki na nema mbonua kimami sa tambora non rambula ne vesa ngate kedi sarani mbula era kadibi merebenga rabikina non rambula na turangana presidenti non ramata bu vale turangana prime minister non ramata bu vale leo ni matambosi ado na non ramata bu vale leo ni matambosi poselawa non ramata bu vale wera rebeli utaki na be tambana baka matentu kema misamba di tambora tala non rambula gibe ke muni na kalu yalo binaga ni bukena non rambula non rabaka tulewa non rabenga rabi na kalu misandono matamuni erangan rebana no muni beli utaki na matakan dendai erangan rebana no muni kowa sambalabo na nema milakolako pulei na nema mimbula ke mamisa renga gibe ke muni na kalu sini ngulada bana non rambulo erbeli utaki babanua bendel nia buka turanga we turanga bale na marama bale erbeli utaki bendel nia buka turanga na kalu ki mamisa tamboro talaman na non rambulo gibe ke muni yalo benanga na kalu ni bukena non rambula senga ni ngau na rawa sangono mbole mamindono makan ngono go ke mamisa rai gibe ke muni ke mamisa labata na non rambulo gibe ke muni pelu teke bawa benua na kelo ena matakan dendai yala benakan ni rongoda na non ramasu ni iso tabir na be kara tubu kasa katukina karabi sa katukina na le ni benua senga sa kani ngoleta bena lama ni pelu teke na lama sa kani lotu na kelo lotu esle biti kira tuma non rambulan nang kasi lebu na non ramat bubale puni bola lebu na non ramat bubale buku ni puni bola lebu non ramat bubale sini ngule tapi sa kina gas lebu bebu kina non ramat bubale non rabing garabi ira rakadibi rendingi tagi mebe ke muni we tambana baka lotu rebelu tagi sa kina ke mamisa tamboro sa katalangan non rambul ke be ke muni leo ni wase limo sa ngabul kadiwa ni Talatala Qase Talatala ni be tambadadak nai baka tawan ng Qase na tuirara Qase ni singa ke iran leni babakos mebe ko ang Qase ke be ko sa ngwan sarana kalo ke mamisa lebo ke be ke muni na nema mi bulan yalo binak ni bukena nema mi bulan na nema mlakolak ena matakan ni singa ni ko gore sa kana mas mamisa na numarawa katambora rawa ke mamisa baka ni binak sana be bukan na kalo na yalo tambu na be ganga ni masu siang ni debut rawa na matakan dindai ke mamisa debut na baka ni binak ke be ke muni na kalo mamisa masu ke resa kana be kango siang sa kana date ni na dai Yesu Kristo nga na ne mami turanga kayo bang bula mai ke mami wala malay que mami singa wana ne bakaki mami samkolo non reseva bala sana muni na matentu kene koko kene lang singa nanda sersakan ni tadake donan rau ekan donan rau pasang abul kapani sere Jisu au keretiko kibeke muni me sambor rongoda manda nanda momuni dami tonga ralangan sere langati ocakana sere sule sakana ngauna na bunika nanggarep sa suna tata baturara
na wali una ser na maronda babinaka ninda dambete tiko na karuni singa tambu ni kawal libula na mataga ni kua kara lisa chukina nangas libu wading nondo lutu eslebiti ke rutuma mera mai solibuna usaga chugo weekenda na mataga bina ni kua kasanu kitabi mana bande otaka na nonda weekenda ba kibeira ena mataga tale ende indai ni andra bina na turana ngas libu wading ena rasa ni kalau libu tamanu lubena kena lo tambu ena bukundra na talangasi Talatala bibu kena bita dini bai Talatala punta sana nonda iba bakoso randambe na mataga ni kua ke rabarong mai ina kata mo mai bande otaka na ni mami bikin da baki biki muni mami maro taka chungan ambula batagi kimuni ena bitokani bagayalo enda bitokan sa kating mai kina wakai baba koso ni mai otitoka na bingarabi ena nonda lutu eslebi tikirutuma iguni se toma na tikungana no ni mai bitokani batagi kimami na lutu lip sakali una babili binaka maro tak sa chuo iguni mbulu binaka lagudurum sa chuo na nraki rendre di lagudurumi na bagini mbula ia ni guni rao ni guni ndambe ni tiku na mataga ndai ngoni mai musuni kelo gibi kimami ena karuni madao karuni singa tambu ni kawal di bula kumsaba binaka kina wal di besar bona kelo mamsa nitaka nina dona lutu tali lutu bayalo ena itak bayalo ni baru tak sa chuga na mataga ni kua meroti kimami kaki mami nuitaka nina waktu ndi taki kenda sa chuga na kelo ena huguni bosa ni kelo ni sa baru taka na mataga ni kua ni kelo ngata chugo wanu ni binak sa chugo na bubale ena tabi ngoni ngarap sa tiko toma ni sa chunga na nonda bitoka ni chugo bayalo ena bingon ke sa sa chukina na kelo ki bekenda ena nonda bitoka ni bata ki ko ya na ngoni ni nai ni mani chugo na turana ang kaslibo ading mai kinda bagi kim ni sa bole leka sin bala usa pasa kaya na kenli ni andro na ang kasina borno bilu teksa chugo na mata ni kua akuila rawanga da kinda bagi rasa talchunga na mata ni kua na bali bona ndo tu warau na bingon ke sara kena liu tagi chunga na lotu kena bingara ke sara ni lotu ni ndo kadi bisa chukina ki mamsa kinda bagi kim ni sa talenga na mata ni kua na wale ni na kalunga ta chugo na itabi ningarap sa chuko na bibunu ako ni bingarap sa chukina na itabi wa daka kapa usi sara na tabi ni lotu ni kadi bikina na ngasen number 1 me baka ni tigo kina na ngoni ndai mamsa kinda bagi kim ni bakal lakan mata ni kua sawa sakaya na kena liu ni andro bina no ndai baba koso ni bula binakan mata ni kua da marau ninda dambe tachiko endo talina singa tambu warota gitu menda mai dambe kino bona klo wa kuko tagitale kino ndo talina ilo lako do talina madha bu ni bingarabi satu en matan vivo no ndui enda kadi bisa chukina da marau ninda dambe raw na nona bale na mataka ni kua menda mai ngaraba na nonda klo da mai masuta mena buki kenda na nonda ilo lako na ndo tale na madha o satu en matan kimuni ni daka en vivo no ndindi ni daka kina matentu na kambani ena lomani bubale na koribuli berna sul si vinga na bunu en daka kina anda ba bini binaka ni lito kenda maru ken sa chu na klo me da dambe no na bale menda mai bande itage ba ko kota gichuko ena mataka ni ku o sa kinda ba ki kimuni wa andundu sar vi mata songo ena lo menonda bolu to sa musuna chigo na bilu taki nomni kinda baki ena mataga ni ku klo ngacha chigo nda tala mada bo ni bingarabi wanu ni na bosa ni klo enda na rongo da indai ena to mandaka na nonda mbula mena liute gi kenda chigo ena nonda ilola ko ena bingo na ketsar ralut sa tal chunga ba tege kende sona nonda bulangi no numa me na bande otangan do nonda wikinda bakile ale behira
Good morning and welcome to Centenary Methodist Church for 10 a.m. Sunday service. We are so glad to have you with us today. Our service is conducted entirely in Tauke language, but we pray the Holy Spirit will speak to your heart. Enjoy your time of worship led by the former president of the Methodist Church, Reverend Epeneri, Vakadewavosa. We hope you enjoy your stay and may God bless you all. Pinaka. O kinda ba kimni sa katalanga na warong sa kataltumay na via se vite na via se burubura na matakan dindai nindo dobat tu botake kimami na lotu kamburaki na lotu ando bande otaki chuga na nonda live stream mamisakin na bagi kimuni pagan dua na matakan ni kuat. Kita taranga na tutu tale o na numa mo mai barita ke ada sa chugo sona da buiso sau na loman nonda baba koso. Rada buiso sau na turanga na tirara webuke. Nonda lotu esle na nonda walutu lebun Centenary. Na buku ni buli tordake na korni buli na university kanda marau nindo na katali rongomai na loman nonda walutu ni rongo ni dabu sau na vikabo gabuli sakenasa na iwan erawatan na Master of Commerce in Professional Accounting to amanda nonda ba winwina na Levu tirara ibuke na taka bakukua na Levu na Vakacegu na Italia na buku ni lotu sa senga ni kawal na nonda taka na buku itisu kanda bambota ni se koya na sovina kandondo endo baro takana kalo kiwi kenda mebaka ni sama rawata kanta sare de saga chiko na mona libu ni saba ko abu sa tiko na mona ndindai kalau ngaca chiko to mani chunga na buli na bi wono e kadiwi ki muni saga tikina na nonta kalo rulu chacha chunga bota kikenda na biotini Samuela bota ke losalini tamani walu kiri roma da maro tu da ke mandangana tani ko ngoro sange me odi batanga baka lutu na katul sanga bulkan do ni singa losalini bota ke Samuela tamani walu katul so bulkan dua ro samai baka mau kino baka lutu kame ngaraba na turanga ni Talatala bota ke na Talatala Wilfred Renguna Manda. Ya matani ku aro samai tatauti ko mero sana barong ngoleani kina ilagolako Vakadaka ipertania. Samuela ngol sa chume na korona do moto me kandabu. Losalini nonda baba koso marama ni ndali doni wono ambalabu. Ya rosana ngol sa chugani ena ya kabini kuah merosana ngole ani ki palangi pertania ena logolako Vakadaka meletomani Samuela sati hucunga mena Vakadaka baka sotia mena bridizami ka lako mai memai bo di batanga bo lutu ni bera rosanga melako bo biutini ena singini kuah samai ndamai wa nuni bina katal chunga na bubale yenda samai tala di rosa tal chunga roti kuna biotini na bukundra na turane Talatala Qase tiksana Qase Levu ba dengu roti gona matagan dindai na leuni baba koso kima misaba nuni bina kana lawlako ni bingarawi andro samai bodi bata ba biotini na bidana singa saweti kana le kalungata na bubale kalungata na garavi tabi ba dada enda na boru durumaya ni na buru Levu ni bingarawi enda na boru duruma sa Talatala ni na bonua kana wamboti ni Levu na ngona sanda onga na buku ni bikai bunga kana lelai na nondang garabu na kelu ia sata tau ni lotu na bunuan ro susu ngani kina me maroroi na garabi kelu maroi na lotu ichisu ro sa mai bi ala lati
na nona se rau na vida na singa sauti mem sa ni taka ni viela la tia na senga ni biura rona na numatiko mena maruru kina na bubale senga ni ndo na bonua na maru bina kina bubale sinindo na bonua na maru bina kina na daka kina bingarabi ko sanga na Levu ndo sa mai viela la tikina na vida na singa sauti saba nuni sa Vakacegu ni na kelongata na ilo lako maru sa Vakacegu na bula waktu ndi te kem ro sa Vakacegu na lo mani kelo ni taka ni na liu te kem ro sa Vakacegu na winga na kesar itu sana bosa ya usama talavi kem ro sa Vakacegu kina ba viu tini na kabini ana singini kuwa ni berna ilo lako na kabini ndai sawa sa ga na kena Levu nimber sakana na kadivaka na vika some kadivaki ni na uti na nungu kadivaki na botambu za Vakacegu ndo na nonda ya uni lotu na laptop verto na media ka dau sa Vakacegu mai kinen ndo na marama satu sa matango na ucango na ngai kiri sa Vakacegu na turane Talatala si menangai mai botambu ya ono ngai ba madal tak sa talanga ko na marama ada usa mai na buku ni lom Levu na nonda lute na kavi na lima na kaloko na bingara sa Vakacegu kina na ramadiko ni seni mili mbai sangale ndo bingara sa Vakacegu na bilutek sa Vakacegu na junior MOF na lutu masu na madao sa maingo na baruai na biniana buli na bitu na kaloko na singa tambu ni emi mbai ni marama na lute na singa tambu sa maingo na tina kaloko na garabiken sa Vakacegu no Talatala la Vakadewavosa na tolu na kaloko na mado maingo na sebuta ka sa Vakacegu no nda sere ni wase suba kanda na maingaraba na tolu na kaloko ngono binaka da mai rongo dira na nonda matsere ambalau sar na ngona rabul ser sa Vakacegu mai kina na wase suba wal sa Vakacegu na tambadaka karena mai sebu ta sa Vakacegu na nonda sere ni mbosiko biti kanda mai rongo darau iliu na tolu na kaloko na madao tu mai sa mitaki ni nando na ndua bata sa mai kin talibunau Rabsin kau kena sasama kisanum dona waswase number 2. Lisi ni bunau na mada sa mengo ya bisar menangolani kino choana muduna bitu. Sebesi menangolani kina na Qase ilaitia ratuere uli buni wai kena bulinasi. Olani kina dikonesi lusa bermbasanga juvenile wese ambati inamboko mboka sakia sisiru. Aya kiri kimdona Qase menandrabi. Ni lisi keda sarongo. So tani bi matai song na kena ngono nga na lutu bagai waswase na bantuan do na lutu ana turanga unibola tundei nonda turanga prime minister lesi korbabala na waswase namba 5 do na garaba mata singalalai kena waswase namba 7 do na garaba bibini ana buli nonda mbosera bo arauni nonda bo lutu na 5 na klok ni singa lutu Levu ni Vakacegu bikim do na Qase na kena baro tagi mane tuku bosa barau ni lotu na singa lutu Levu na reli ni bitokani ni marama na singa borowai kila ni sakila sa Vakacegu no na bangara bikina reli ni bitokani marama na singa borowai biwanum sa Vakacegu ukin nonda bingarabi na katin kawalu singa non rebul na Qase buli bol singa tambu nonda lotu eseleviti kerutuma kanang garab sa Vakacegu na tambadada ko moni kau na bolote na sese sali su sa Vakacegu ni nabi kam nda wa itabi sa Vakacegu mai kina ni taka nda na barau sa Vakacegu mai kina kiri sa Vakacegu na junior MOF ndo na sota mai na tolu na kalok na kabende ndai ndo mai barau na gugun nonda lotu na kabi na ba binaka na gugun ngarab ni sa samaki kena ngarabin sin kau katalahati na talibunau kim dona waswasi na bandua obin mina katalanga na suli ndangaraba sa Vakacegu na suli bakatawa Qase tirara na bikanda sa mai suli rawa yubi barita ka sindola chunga na suli ame nangai songa na madawa ndala ko durumango ke baka osimberi suli tiko dona bakatawa Qase tirara
ngona vinaka mundo sapa ko tamai ki mundo soli na andoni au me na mai kumuni ni sembera ni na ngele mbiu bondo ni na nonda soli sana no ili kasakaya ni na kena ni sul-suli ni laptop kwa sul sa chumai na mata ni kuwa kana ngai kire na turana Talatala ngasi me na mai wa tambuya sul-suli mai boa ndo na marama nonda leoni lutunga ani raivo me na Mount Eden okalandi ni sulandi marama ni bono ndina toka te Levu kan dua endo talita kan ndo warongo mai na live stream ni Centenary Church ena visinga tamu na bula sa me nemba kango ya so taba kina endo na lenga ni kakamburaki ramani vitar tarmai ona lilu ni media kena turana Talatala ngasi sama ni ala taka kina mena lolo mataga mai endo na laptop me buke na vinga rabi ni media sama ni kerea mai na kasliwa deung me mai sulia ende indai ia sa surat sarana Talatala ngasi ya na madala ni ko sulia mai na laptop sana kira sa tuna Talatala ngasi me na mai wa tambuya na isul-sul sa nggo ena mata ni ko Sa kere minta satu daki. Manda, lugar desangai Vakatambu kina me sayanga kina walilu ena kena wande watagitiko na itugu vinaka membaleta na ngone turango Yesu Kristo dangarap sana Sokalou ena masu ke mami sawa vina wale vuna Sokalou ena sol Levu sama vingomi ka Vakatambu italenga ve kemni ena singa dendai sai dinan bula ni non rasema tu mai na vea sai hura ena ve singa tambu ena ve Sokalou ke mami daungara veke era bagandei tagi kina ena no muni vosa ena sere langati ena same era bagaitabi kina na marama ki mami sabotai bagatau bata kina na Sokalou ena Sokalou ena buku ni mbia uliva ia ke mami sanu itaga na Sokalou na misi ni ongo ena bakuriti ko ngakina na bagatetei ni adamu ni tambu na nei mami Sokalou na yada ni vei wambulai, na yada ni vei sereki. Me sa yada tiko kina na Sokalou, na lo mamuni, ena nei mami mbula, kei rana wai kai kei mami ndau sema bata ena vei singa tampu. Ongo turanga na nei mami masu vei kemuni, hawadambori kina, na isoli ongo, Vakatambui me sa no muninga, Yesu na wambula. Sana bande tangana nonda babi binaka wana marama ga dau Vakacegu mai na buku ni laptop ani redo warong Vakacegu mai mem satu Vakacegu na babi binaka Levu ena buku ni suli Levu kan itaka ni na bande otaki babi binaka ani kina na tuku ni Sokalou andong garab Vakacegu nonda belutu Levu sama du bersuma na masu ni mami Sokalou do tala madau ni bingarabi satu na matai ki mami sabab ni binaka kina ki mem rawata na mbula e ki mem sanu itaka ni na buke ki mami tiko ene lola ni madongo kena kena tabi ni kadibira kina na numni mata talai bersabu ke go tota ki luta ki chunga mai bi kim ni Yesu na mbula
Yan rabina karangone. Nongo itavi na mataka ni kua meu tala nove kemni. Aua via mai vatakar-karta ka kemni ndona kanan delente veli. Ya sana mai vai ndak ngai na follow dak ngon sindak dak nonda mic. Dau tiko na nonda kai wakto kai na was pertania na priorities. Ken saranga datina was ya. Na nonda mbula bakangone. Levu na ngona kenda na numa o yeo sengone. Na ibuna udhaka tumengo nona ngao takena. Senga ni nongu. Irangone na ibuna ukeve enda ubuna utaki mena te vale. Embaleti iko wata ke yau wilikina ke mni talangana ngone. Kadibi kenda tiko chisu endua tiko na inaki ni nonra vakatale ke mni tiko mai na tumtumbu serakoti ke mni tiko mai meoni mando mai wili vol ni singatambu na ve mataka ni singatambu. Na kene inaki mena rao ni da kaviki leita ki bat kena wan turangu Chisu Kristo ka mena bukei telangaki na nondambula tei vaki tiko na tei vaki vakayalo ni nondambula. Merawa ninda muri Chisu. Sin ken bale ni kem ni sana Sunday school tiko nga na warak mesikuan nandau ni ulungu au ngai teko bu vakava na kakwenda bu na tek tiko mai. So be wasebi kemni ko be mbole kemni na rangone. Na nomni mbula vakangone eroni vakayanga ta kemni kina na kalo. If you set your priorities right. Menando liu na kain dondono me liu ngai muri nga na kain dondono me muri. So as a child, what would that look like? Na daw dondono me liu. E na vada wana i rei ni nongumbula pakangone kia pakai liu tiko na kain dondono me liu. Au nandau wakarorongo vei ta keina sona ngona sa kai tiko mo ta keina sona ka kenta sa ia bango i kornivuli sa ando teni tale nandomo kenta sa le rongoda. Tale. Wadawa ni dalengito na kavi. Suka manavuli, dalengito, oti no tataka homework, dalengito, nangona ni suka mai vale. So talangona ravindre metang gito talemanda, damdondon metakava. Suka i vale, kembale vale, nangona. Enda nando vulietiku nangona. Nangona dondon me umode kina, me umode. Na ngona dondon me utakava kina nangu homework au na saralealo. Iyo se senga. Iya na ngona dondon me utakava kina nangu homework au na takava. Na ngona dondon me u masia kina nangu yani kana ni kana oti au na ngai masia ni uyan ramai ni mataka. Senga. Na tegu musarti ko nga nakala laivaya. Nangona don me takapki nangu homework, nangona ni lotu na kavi. So nangona sana oda tiko na kadio take na kenda se vambembe tiko nga mai. Na nonda mbula na beisinga menda takava na kain dondono me takava. Tegu muna nonda yandra na matakali lai. Ninda yandra matakali lai rangone kenda vai yandra vei. Na sabata tapu buli takane yandra nga matakali lai nimbera ni reina matamu. Savai anravei Chisu. Tatauna kana nomu singa buana turanga. Oya wiva lertona ngone, nirtonga ibanga rando naka, sana taronga ngai liu. Iku sa taronga ban turanga, iku sa toreng Chisu.
Santo bina kata merto wata bubulitaka nirto wangkarang matangando ne aya merto taranga wana kalu. Berto ya ona sini tungai kia na bengo na keve. Rangone dona dorbo da kunini tau vale vamate na madao saoti ko ya bakitin karua. Hau yang boleh kim ni tiku nangone men sate ku wata bubulitaka na nandam boleh bising ada beka ni mai buli da tiku na be matak ni singatambo. Balata kenda na sianga ni siko aket beka na ulunda ni sangas tak mai. So na mbeki tingka ruang asar vadengu. Na mbeki sa baki rosa oti kita umbulu tando na ngone yang baki tini telanga mai nito koro. Tobi mate sa vadengu. O ire ratiku pat kei ko na ngonango na oti mbek ngo ni sa Levu na buli toradake. Ni sana sini tiku pat keira na ngonango na bonoa da bangani mbulu tiku kina sana rani baka yang ta kem ni kina turanga kebaka eliu tiku na kanda don meliu ndona keni baka tabu buli au na bebar ta ka kenda au na kreifane me la ko da kemai wat ke imlolichia Kongo ondona container raisi, tortik ngo tordako o fane tolu na ya Apollo. Kenda sana o kata na Apollo menonda priorities, menanda uliu na kain dondon meliu, ngai na raisi na vekata leso, vekata leso. Kia sana liu na priorities. Sana kreifane me tawana na Apollo kina lomani kontena. Gai muri na veka tale so. Soba keve. Soba. Shake the container. E songo rauna nonda container. Balate liu na kanda don me liu. Rausana sobara na reisi lestale, ona be tala noa ina nota vakaliu na be kasin dondon meliu, kia bakara sabosa mai ina nonde tokani, dangai dakava na kasin don sianga nia vakavota bubuli teki mei vale. Tala kona ni ngamu, it's okay. Sianga savana resi wana konden. Rosana savara rao iliungo na resi e vata kila tikni dava. Veka taleso. Ni sana liu na veka taleso na nondambula ngai muri na kain dondon men nonda na veka dondon men da vakaliuda.
Ni rauna via songota na container, sana senga ni rauni song. E na vati kia na rei ni nandambula. Dawe kia na nande tala noa.
da masu roi vande tai te kona no muni soli nende ne mi tauri ke muni me ke mi rave matua ve ke muni panua sa tu kina nambola kina be ka keda ngambale te ke mami ena no muni bura na vale muni tala noa era sa banga tai te kina na soli matali singa dai me liu na kambimbi sai ke muni na Kristo muni liu ena non rambula no muni soli erna tabu sau erna maru taka na bola ena laulang balabu rabana matakina erna yanga wa Levu sara ena nimbanua ena nomni lotu na mataritu na banua kina bi banua rambula kina na bale bono rambula ne soli matabu bale ndu era lau mai kina kimi sabanu datakan on rambula kina on rangarabi we kimuni erna ngasini buli ne tabile bo rangaraba mi ba kau kata itu na kalo ni solia tu na buku kena mangos era ni raba kau kata itu kena no muni bosa no tumbere ne soli ene ada i Jesu Kristo e mami turanga kai bangbola amen na vale buna sirrangone ngono sa kamene wilik sa kinananda lesoni na sureti rauna sa lesa chiko me rauna ngolda sa mai uniken me wilik be kenda nanda lesoni ena matakandindai Naka nanondele soni sa kuniti kumai ena wea le alativo ai tukutuku binaka sa volako marika na kena wase ndua teki wu nonda wili mai nei ka ono ni tikina ka Vakacegu ni sa wili oti nei ka tinikandua ni tikina ke sa kune no sa vakarong takeni asa waki sulu kochoni ena isulu boti ni kameli ka saivau ni tolona na wa kuli ni manu ia sa kena tiko na bonre kena oni ni bekau asa ndau bunau kakaya endua samuri yau sa Levu dhake mai bekerau ia na wani nona baba kau sa sengni yanga meudhuba sombu meusereka endina kau sa papita isotaki kemdo ena wai, ia ena papita isotaki kemdo kokoya ena yalo tambu. Asayado ena ngona koya, salako mai naseredi e kalili kochisu. Asa papita isotaki kochoni ena choritani, ia nisa dhambe sara kokoya mana wai, sangai redi lomalangi ni sa wasirua, ke na yalo tambu ni sa lako sombu wa mebakana rube. Asa rongo mai lomalangi endona bosa, oiko na nungu ngone ni toko, au sandou binakati iko Vakalevu. Ongorisaka na mataini nondalesoni. Nai aroni nondale soni, na madhiu na wasetolu, mana tina atolu na tina avitu. Madhiu tolu tina avitu amboe na bosine bola tambu, sangela kumai ki kalili kochisu, kina choritani bechoni, me papito yustaki bua. Asabia taroba kochoni kakaya, sayang avi yau moni papito yustaki yau, ia koi kemuni oni sala ko lima ibiyau asa vosa ko chisu kakaya bua mo boso tamanda endai ni sa kili ke kenda menda bamba utabakaongo na ibalabal ndonu kedenga sange bosota kokoya ia ko chisu ni sa papito istakioti sa dambesara mainawai karaida sange waseru bua na lo malangi asaraida kokoya na lo tambu ni kalou ni sala ko mai me bakana rube asa mai roto kabua karaida
Sandunan tomo mai lo malangi sakaya. O koe ongo na nongu ngoni toko au sandau vinakata Vakadewavosa. Ro obi ndo aina alobu no na bosa no rabi endan singa Levu sini ua. Bon Levu sa wuliko tsa be kenda na ndale soni. Ngau na mena langati sa kina na nonda samene baka mene benaka dan na suretira na marama. Na nondra na baka itabi cigu be kenda na buni kena langati na same sureti kenda tala sa tsunga na ibaba koso da tu na kena toko ni na samene baka mene benaka na mata nindai. Masu ke mamisa dhubu na baka mnibenaka na kalou na matakande indai. Baka mnibenaka ni solisaka na ngauna. Rani ke mami mbondondo linga ke na lakadaka ni namuni lotu. E pakasanga na namuni sa sulioti na namuni mbula. Sambula isa katalanga mami sulia na ne mami mbula na ne mami au. Ni mami talendi na kalou ke ne kena lakadaka teke dalam mamuni. Yale menaka ni ngoma na isuli-suli. Randondo linga sa kikina na ibabakos. Vakalonga tataka na klo ni vakalonga tataki rara ngaraba kena maroi ne yau kena taka teke chiku na yau ena buku ni lama mani ngorisa na masuk ki memisa tamboro kina na be sul ke tanga ngo ke be ke mani sa tambo ne de Yesu Kristo na ne mamituranga kai bakamula.
Na manuanaka na sere totoka era langata na matasere e na sinituranga indai. Lawe tito na alona inda rongoda na sere talei pa dau tai kina na kalou na nona mbula kina nona loloma levu enda sa ba manuana tio kina ena matani singa ni kua. Oda buta na ba manuanaka ena tali levu na singa na noa pero tau na wasi na bandua na levu na pingarabi ni kemni ne baba kosli lotu na dole bua makalunga tatu na kalona bula kina ngarabi ni taga ba ni mana ka wana marama ka lolo matio mai na isoli levu na matani kua ani reido don de baba kosli lotu ti ko mai Midland mai Auckland aba kosli lotu wesele mai kia era do warong te mai wambotan warong te mai na matani kua kalunga tanang bula kina bingarap aunita kanina ba kalunga tanang kalou no na bosa na rongo da tiko era mataka ni singa indai enda sa do so ba mas nindolaba na elo ki mami I marroea na no muni bosa erawa ni ki mirongo da na matani kua me ki waka ka tai tikena ena bura-bura mbole-mbole ke misa mbule chokina na kalo. Sa sini raw ni ke mila ondu-ondua. Sa bunga na kaya mbole ke mami na besinga. Ke misa wamina na nomuni bosa. Kakeretu na nomuni beba kalunga taki. Ena singa enda indai. Bakal wata na bula ni baba kosli lotu. Ira barong te mai na besa bura-bura. Mene wata na beba kalunga taki ni nomuni bosa. Ena singa ni turangongo. Ena ada Jesu Kristo. Ni mami turanga kai bambula. Amen. Ona biwa se bidra ka ba pertania ni bara ni wei bunau. And abosa by Tauke for the benefit of those who may not understand Fijian, the Tauke language. May I say a few things on the sermon, a brief outline of what I'm going to share with the congregation this morning in the Tauke language. The climax of our Bible reading this morning defines the significance of the baptism of Jesus on the River Jordan by John the Baptist, marking the beginning of his earthly ministry. Our scripture reading has described the story very thoroughly. The heaven was open, never to be closed again. The dove came down and rested on his shoulder to indicate God's total approval for Christ's mission, for Christ's ministry. His words of blessings followed, I quote, "This is my beloved Son. In him I am well pleased," end quote. The greatness of God's love for the world is Jesus' ever-presence with us. He is our Lord and Savior. He is our leader and deliverer. He is our all. He is our salvation. Thanks be to God. There are 3 points that I will be outlining very briefly. In English, the first one, let us affirm our faith in Christ even in the critical situations we are going through. The Lord has assured us of his rest and peace, and shall direct us to greater moments in our journey. Remember that I am with you until the end of the ages. And secondly, when we truly trust in Jesus, he will utilize our faith to give directions to other people so that they too may witness the goodness of God. John the Baptist is a very clear example in this context. Many people followed Jesus to the Jordan, followed John to the Jordan to witness the coming of Jesus Christ. Indeed, the people met Christ on that day. And finally, third point, God is challenging us today by placing his only Son before you and me to lead us to the future. Behold, this is my beloved Son. Listen to him.
Au bunau tiko na tikina usabo sa apertania vale vale akina. Ena matanya indai. Rua na lesoni e wiliki weekenda. En dua batangana i talanoa. Talanoa taitunga kina na teitei buni ministry nei chisu. Mai kalili wakandanoa dende indai. E wiliki weekenda i liu na pola ni marika. Baletona marika e nona nei talanongo. Mark's gospel was written by Mark himself. Aquele karua marika talatala ko na wikaeado nimbera ningai papitaiso chisu nimbera na papitaiso enda rongoda tiko na lesoni ena matande indai aquele karua na madhiu ko e wiliki weekenda e wiliki na vai lotu ke sara eviti ke rutuma ena singa indai Levu bale nda sauli ka mai na matani ko era sa labunganga taka na ngone na matani ko sa mai watau do tai kina na bunau nei marika ke no non saia do meu chisu me sa tekibu ona bingarabi da bingarabi lebo ka dibi ko mai kina na kalo me mai ngarabi bura me ngarabi ke andara tomata ke danga me ndara wata na bula rongo tiona non da lesoni na bosango ongona nongu ngone ni toko au sanda ubina kata Vakacegu. Kona no ngoni toka usanda ubina kata Vakacegu. Au reida toka na kena bosa Vakakirisi e da buti toki na bosa eu do Qase. Akene mbale toka menda rabi sara bua. Rabi matua bua abide in him. Arau tametono chisu abide in me. Tamara bata iko etu na abide in him. Rabi matua bua. Isaya do chisu sa my table ministry abide in me. Rabi matua bua au tu bata ke au. Kuni la konduandua. Tena sinirawata na peka etu na bura enda saka dibikin. Oya na uto ni nonda buna utiko enda singa lebu ni singa ndai. Ongona no ngone ni toko do rabi matua kibwa. Au ndambe tiwa na bosini ambaki saoti wasuasio suba au talitati ko ni uraideti ko na batutu mena boli bola. Atau baru tahu na baru tak kata merata kini bulan raramba. Epangole kina matritu ena kena raidi na yabu lebu ni bingarabi ni banuongo. Ino da banua, ino da matritu. Review the constitution. Eba tongo na kartu waritato na bulan raramba. Mendau na numi na dada lebu ni beibarra mataki. Ada kabana kalau ena banuongo. To wartato na bulan raramba kaya tikinongo ke baka kausarangai na itu taumanda. The constitution send a preamble. Era kana kenandao. Ia sa koto kinendua na rai ti tombo. Nungu basarabatiko ke nungu raida to kana bunongo ena singa indai. Ena bebe sauni ngauna inda turumo mai. Kena mbole so tabati obiti. Kasa mbole ni bura lebu enda tio kina ena singa indai. Dena wasibi mendavana numa tale ba ti tombo. Adava lebu ni kalau ang buto na banuango. Buto rebaki. Buto ni senga na kalau. Ertua Italia. Naturangan bali ni banuango lebe kani. Be kandende yang basiga ibiti. Tula kele tutuku. Hangga yado mai na be barra mataki ba Kristo. Koya ena numiti komenda anu matalitiko. Wambimbi ena ilau lako enda lau tio kina ena singa indai. Ni sotaba tio kobiti na mbole ni beisau ni ngauna bongo ena bukei kenda mendavana numa batitom. Na dada lebu ni beibambulai, dada lebu ni beibara ramataki. Na dada lebu ni mbula sautu. Era da kaba na nonda kalo. Era da kaba tamatari kalo. Era me da kaba ena nonda bonua. Enda bandei taitio kina na matai ni sini kuwa
I wande watati wana buna wen mata indai. Ko Kristo nga menda rabi matua kina. E nai lesu ni salam bole enda the Roma. Ka kuata li rabi beindua. Rabi nga abi Kristo, Christ first. Raka na ngoni. E mata ni ko. Mata itu Christ first. Wanua baturanga Christ first. Wubale se banua daba inda tukina. Ano na itutunga Kristo ya. Eliu. Se ni karuanika. E kere menda bana numba talemanda. Atata Levu ya. Enda nga unongo. Ongo na nungungoni ni toko. Kanando mo may malangi. Do rabi matua. Kibwa. Ito lo na baka sama. Au na waseti ang matani singadinday ni matay. Menda rabi matua bay Kristo. Na banua nga endondonu menda rabi kina. Nga na banondonu menda rabi kina. Kaya kaya enda sini rabi Kristo eda tudalea. Rabi nga abi Kristo. Na banua nga endondonu mo rabi kina. Ubale se dadaka se daba nga. Menda rabi nga abi Kristo na banua endondonu menda tukina. Endusi kochoni na ndawi papita sotaki bay chisu. Di saoti no na papita sotaki na turanga. May na choritani, sa atu matana na ilaw Levu, ino na ministry e burubura. Ino na bengarabi e burubura. Anga indusya choni, kara sara-sara tu era tamata, era turanga na marama, era muriko ay na singoya. Raida na lamini kalo. Raidi ko yango, na banua yung dono mendarabi kina na tamata. Talewa e burubura kina nga. Vakilati ko na ochoni ni sa yabalata tio na kalau no na barita kana lube na ibura-bura. Sa yabalata tio na banua era satu kina ni singo ya mena churitan. Sanga itandola na lomalangi. Kena balembale ta songo tu na lomalangi. Sa itandola na ngono ya ni sa papita sa tu chisu. Isa tandola na lomalangi ke bakanda ulika ni bola tambu me adoba na kena uti senga talinga ita songo na lomalangi. O koe nga elewa no lo malangi sa lombengo no ministry enda sa tio kina na singenda. Na rube sanga ibuka mai lo malangi ka roe tambana di sa tiko ba indira na kalo wana lubena enda singoya. Sanga indomo rongo mai nandomo mai lo malangi. Ongona no kungoni ni toko do rabi matua kibwa. Ongona no kungoni ni toko na panunga en dondono mando rabi kina do rabi matua sara kibwa. Kemani na ibaba ko sa lotu na uto ni kau biang dusieti ko na singan dai na matay ni baka sama. Na nondang bula, nonda daka, nonda itabi, nonda bay mataka, nonda bay ka kedanga. Enda rai matua bay Kristo. Seni leka na linga ni kalou, iyan na bibaka ukataki. May iyan na bibaka luwalataki. Seni leka na linga na may iyan na bibamulay. Enda na kana, enda na nguno, enda na mamau. Belata lisenga ni leka na linga na lilawa, na loma lang ikina burubur. Kalay no, nato sokoti ko na tirito ng bolis nga, ito na pa ilis-ilis, nitambanan ng bula. Kabambaw tanibuli kinobiti. Oti na itong masu, na itong sali, ang beauty, mita lakem bamayar itong ngole, layado na lang kay takali. Layado na lang sa asin, ng kaide mo na mas. Tolo sa bulkaono, uwan, na itong diriboli. Sindo na kayo itong takaw-takong berawakina. Yan na kayo ng talanoa ni basika na linga loloma ni kalaw, na loma ni tolo sa bulkaono, na uwan na kayado. Nakangawendo siya, siya nga ide mo nuto barat. O loma lang, na bay sekondi, na tiri sekondi. So loma lang. Ano may nabibuke, na singoyaba ka na talanoa, matatabikan na singa ninday. Awiyan di siya ti ko, ninrendre, kambolem-bolem ng bula, inrendre kita na ito so yaba balay bunga na ka, na banuan ng bula kina, e na bandei tai kenda mendelo nui ni toso kiliu. Inda sa rabi matua, pe Jesu Kristo. Kristo nga na iwali ni lenga, na isaw ni nomutaro. E na saw mikina na nonda taro, ni
Gangado tu na kende sa mabe Kristo e na binga una keda. Awili kati ko endua na post na vidra singa sawat. Post sara mai Amerika me California. Na post nga tali sara matango ni uraida. Ni dagati ko na religious program e nandua na high school mai California. Kasa tuna tula na post ko sa as high school era sa tiuwadora ke non religious program. E vengono ni pasinga Levu, ni vengono so nganita. Berangasi ni buli merabadora kin. E muri etionga na ya babala ni bonua Levu Amerika ene singa ndindai. Matato tu weekend era kene tutu. Na be kayado ena bonua Levu, the greatest nation under the sun. Kene be kabando mambula sa sotaba na bonua. Kene kena be ngarabi roleni bonua. Sa baba mita na be luta kimbera sa karabi kalau babila kana Levu Amerika. Padro mina koribuli be program ena rani tata kumbe kina nangoni. Kabukaira ne la ko nimbula. Ikana ngarabi na bonua Levu ngo. Sangarabi be koribuli. Sa bosati ko ni liadi na ilo lako ena ngauli sala komitiko sa tunga ng bula kay na inui be Kristo. In God we trust. Ay mole Levu ni mataritungo. Kemani ni baba ko silin lotu. Ongori nan rakin ni bula enda sa bakilatiko ena nonta banua ena singa indai. Ni mbole ng bula enda rabi matuanga be Chisu. In ragila kita na itoso-toso, rabi matua be Chisu. Ni sanga ni matata, na be kaiso endo so taba ni lolako, rabi matua be Chisu. Ninda rabi matua be Chisu, enandei ka matata nonda, toso kiliu, enambula ni ngarabi tabi, nambula ni bingarabi na nonda mula, enabinga una, enda dulu masatu ya matanta. Ongona nongu ngone ni tok. Do rabi matua kibwa. Au barongo to kana no to talano na tukunialo. Ena bosi ni mbaki na bebalo do takini waswasi na vida na madal sauti, kwa na madal sauti. Ka barongo to tingana bimbo in saro barongo kin. E tale itu be ano to tukunialo na do robongo, ndo le kena ngone leo. To tukunialo tati kona pindra kini bulan dendre eran du sotaba na du di banuar to mbulakin. Wakai re bata na mbole to tu sanati ko na atukuni alo ni singa ndai. Tapi kandende to sotaba. Ya bakai ndo bata tionga na kartu bandita ka. Nindende na mbula ke na bikan to sotaba nanda sa rabi matuanga pe Chisu. Chisu ngane wali nilenga to tukuni alo na taurubo ngone leo. Enambo ini singa. Ya talebi au na ngone leongo sanga ibo watibo na ngone leongo. Aure da tioka ni tukuna tioko ni ngone leoni tuwalu. Ya lau mena ndo bu balelo tu kana no tutuk. Enambo ini singa. Kai toni tioko ya lau mena bu balelo tu. Au mai sotaba ndo na bulan dende bu na watingu seni da dak. Ndo na darubo we darubo ni ndo na bono batura. Senida kana watingu keruba kila nambula nende usenga ni nda tubuta ka indua ka na bubal. Ang marutan ko itabe baleta ni masula ka buana kalo na nongu mbula kina nongu bingaran. Ay basi ka na soli hanga indua na lubendrao. Lebu na kabo ilabo yang andre bikina. Dua na mate basi ka buana soli kandendre mengarabi baleta na ka dola ba ilabo. Sangkai tu ni mai indua na bunua ya lau sarami balang. To beka na grup era dada kamai na bebuke. Era mai ngaraba na luben rau na singo ya do nambula sini dula ka rau soliake. Kaba dau tati ko na maramongo se na ngone longo. Na mbole nimbula en reketa boli. Kasenga ni ali na nona pararabi na nona mbula pe Chisu Kristo. Katu na nona padengo. Na turanga ena nona bula nona mata ubale rusaba kila sa ta kana watina sa tos talembula kena bingara
totoka no tau sere na mata sere randa ulanga le benga una na sere rongo levu na anthem rongo levu ya ai wakaruru mai na dangi ai buni mai na lenga ai wakambulanga go chisu o rabi tio ngabe koya menda rabi be chisu na bu vale na dada kana benga rabi na mbula no muni tatanda na ngone no muni benga una dada ka kere be kai to sotava menda rabi matonga be chisu ni tombo na dangi da ka tobolea membole kenda na mbulango oi kona dangi mo rurumai oi kona wasa mo maramai marabu na wasa na marabu na dangi enda na yado kina taikandua inonda ilaw lako ay bura-bura o kaya na ibuni-buni may nalenga na batu levu dia banua ni biba all the tak inonda turango Jesu Kristo sa mbole kenda tio kina na nona bosa ni besureti na matani kuwa ona besureti na kalo ongona no kungoni ditoko do rabi matua kiwa e tu bai Jesu na isaw ni taro kedanga. E karosa ni bakasa mo biandu siya tinapatanda inday. Ninda rabi matua bay Kristo enda narawata binaka no anday tabi anda kadibikina ena lotu. Ninda rabi matua bay Kristo enda narawata binaka no anday tabi enda kadibikina ena lotu. Daba no anday tabi ena lotu menda bakayara ratakira tamata buwana kalo. Menda bakayara ratakira tamata ve Jesu Kristo. Ongori na kaenda saraba na mbula ne choni na ndawe papitu sotaki. E vakayara ratakira tamata kibuana turango Jesu Kristo. E kadibiti o choni ele buna utaki Jesu. Aisha na profita katabango na ndomone ndua sa kadikadi na loma ni banua taramaka sala ichoba mendono na salatu. Karida choni no naitabi na banduango. Kau tari tutu ke Jesu sa kadibi ko ekina na klo ena vanuanga rawa me kadiba kina ala ko to choni sa bunu taka ni bebu tuni sa bolle kan matu tuni klo sa bunu taka Jesu le bebu nu ke nga choni vanua elau kina singa ara sanga itebu muri na tamata era sa muri ba le bur tamata mera muri choni ena nona ilaw lako ni buna wena singoya sa ba dere ana kalo choni senga niyo ya una kalo o koenga sa dere o koenga sa sabsuba na kalo sini rawa ba yaw ya senga ni nona au seni dere yaw sini rawa ba yaw me usreka na wani noni baba e o kati ko choni mendo la ka lolo vira ia sa buna utaki Jesu Kristo era sa papita iso na tamata era sa bebutun, era sa rawatan ng bula, era sa murichoni, eno na ilaw lako mai, kinachoritan, baka enda rongoda tiko na matani singa niya. Era sa rongoda, nandong mo choni na tamata, era sa sinay ni murichoni, kinachoritan. Era sa sinay, ni biyaray di Jesu, enang bula ni choni. Era sa sinay na tamata, enang murichoni, kinachoritani, ira sa raida ng bula, embula tako choni, katalibira, na ilolako, ni bula ni choni, ene singoya. Esa na kambimbia ubiandu seti ko na baka samango, enda kadibiti ko menda baka yara takira tamat. Merangole be Jesu Kristo, enonda turang. Ang goring anaka, enandre takira may na tamata be Jesu sa ikoya, na ireirai ni nonda wambauta na turang. Na ireirai ni nonda mbula, ni bekilai bataki na klo. Ochone uniti, e kadibi no nambula tiri kawalu, pasang bulu kawalu. Ay biwa. Era sangay lao may na turang bali na tuyukamba. Era may tiko na bimbulu. Era sa bersaloto na tuyukamba. Era may bimbulu, may chone uniti. Sa oti e ono na yambaki, na mate na choni uniti, ono sa ambulu, era sangay loto, na turang na tuikamba, na tirikawalu, 50 kawa. Ira sa tingoma na loto, na turang na tuikamba, na tirikawalu, 50 kawa, era ngay tukuna, bera tambata ni kalaw,
Kabolai na kene tutuku. Nambula nei chone uniti. Nano nambula balotu. Sa lauti au. Yusulia na nukumbula buada turang. Tau toa maimbau na turanga na tikamba. Karai do chone uniti ni sawanga nambuka. Alawa ni mbau. Katobolea buana turanga na tikamba. Ni ngore tani mai ni ngoma na turanga Yesu Kristo. Sarauta me tusanaka. Na turanga na singo ya na nongu di ngoma na lotu. Sa ando berna buna ni bale biau. Nambula ni choni uniti. Kemini ni baba kosli lotu. Au bandei tati ko na katalei enandreta ki ira tamata bi Kristo. Sai koya na rai ni non tapa ambauta. Ena tumbukina na dada ni kalou. Kana tumbukina na lotu na kenda maliwa na non tapa nua. Kibe ira na tamata kenga. Enda kadivi mendan dusi sala be ira tamata kenga. Merangole be Yesu Kristo. Na non da turang. E volato kao Dr. Harold Wood na turanga ka kumuna na tutu kumakawa ni lotu e penonda banua. E volato ko ni ndua na kau kole buana e na banua na singoya. Ni sada mena lotu e vitiraram. Sa lotu la turanga na buni walu. Sa lotu mbau. Sa lotu le banua ket sara na nonda banua. E na tirika walu bitsul ka ba. Sa tubatai sa bulikina na matanitu pa koloni na nonda bonua. Karakati o nanda ondindingo na turangango Dr. Harold Wood ni mbulia na nonda mbula na leo ni bonua era salotu. Mera vingoma kara tubata ena kena sa mbuli na matanitu pa koloni ena ngaunea. Ena mai konferendi na tirikadiwa ono sang bulu kaba. Sa tubina saranga na lotu ibiti. Sa raida Australian sa tubina na lotu ibiti. Sa tumatata saranga na lotu kena leo ni bonua. Sa barita kabi Australia barita tanga ibiti. Ni sa na bangala lo Australia mai ibiti. E sa na tubatai koya na lotu e na nonda bonua. Sa tubina saranga na lotu. Ni o tinga e ono ne ambaki. Mai na ngaunea sa tubatai koya kina na nonda bonua. On the independent tirkadiwa vitu sangabulu. E kaiti ko Harold Wood. Na rai ni mbula waka risto. E rai ni mbula ni tamata lotu. Ni sabai sao na lotu e viti ara sa tubinaka na leo ni baba kosli lotu. Sa tubinaka na banua sa abai baungeti. Veira na veluta kina mataritu na ngaunea. Ve baungeti veira na nonda turang mbale. Era liu velu taiti ko nangonea me sa tungalala watai koya na nonda bonua. Kemania nei baba kosli lotu. Enda kadivi mendan dusi sala ve ira na tamata merangole be Kristo. Na nonda mbula, na nonda rai, na nonda bimaliwai, na nonda bengarabi, na nonda bosa, mendusi sala be ira tamata merangole kibuana klo. Sana tumbu na lotu ebiti. Sana tumbu talanga nambula sautu ke nangauna binaka na nonda banua indambula taka nambula ba Kristo. Enda kadibiti enda indai. Menda mbula enambula ne Yesu. Endreta kira tamata karaparo rotaka. Nonda mbula na kainda bambauta. Karta to sobata na lawlako enak bulidaki na nonda banua. Be banua itu kina ne bilomani ke nambula sautu. Kana turango ke mundou na rarama kei burubura. Me daun reba kaki na nomundou rarama, e na matanda na tamata me raida na mundou ibalabala. Kara baga rorota, kara tamamundou, sati ko mai lo malai. Au sabi na kata, eu tinia na nongo ibunau na singa nendai. Sa tandola na lo malangi, kana ibola tambu sa senga nita songo tali. Sa tiko tawa mundo kei kenda na kalou. Koe lewano lo malangi kina buruburu. Sa tiko tawa mundu batang ikenda. O koe sa talai mai. Na turango Yesu Kristo. E mai liu te ikenda. Kai na turango batai koea. Sa tu elingangu na lewa kedanga lo malangi kei burubura. Ia mundou kilaniu. Sa tio bata kei ke mundou. Kaya dhobasara. Na ibata o tioti.
kei bura-bura. Au sa pinakata mi wasu kai kenda na matai indai e na mbole levu. Au seni mbole ke mulikina. E mbole kenda saranga kina na kalau batai koia. E na nona bosa bi kenda na matai indai. Ngona mbole biuta mai na kalau bi kenda na matai koa. Ongona no ngoni ni toko. Doura viti koia matuasar. Ongona no ngoni ni toko. Au sa andau lamana andau viti koia matuasar. Na buli vadengo ke na buli sautu. E na adani kaluna tamanda ke na lubena ke na latango. Menda sadu oso mena masu. Ni ba kalonga tataka na nomo ni bosa ke misarongoda e na matani singa indai. Ke vabi na taka na mbula. O ni sa kau tamai ki bura-bura. E na mbula nei Chisu Kristo na lube muni ni mami turang. Ke misa krea mo ni ba andei tai ki mami kina. E ke misa rabi matua sara kiwa. Me sa liu me ke misa muri. Me sa vosa me ke misa varorongo. Me sa andusi me ke misa ngaraba na kenitabi. Ke misa tambora kina nemi membula. E na nomu ni vosa ke misa rongoda na matai indai. E na adamu ni Chisu ni mami turanga kai bangambula. Amen. Dai kabitu sanga bulu kabari sere me tini kina nonda lotu na matai indai. Sa senga soni ukila ka ya samadala saranga ni salomani mai bua anongo iba kambula. Enda sureti mita tudake talangata na serongo ki wana nonda klo. Ke mami sakrea na nomo ni loloma levu na kalou. Na loloma i Chisu Kristo na lube muni ni mami turang. Be tumberi na be maroroi na vadengu ni alomu ni na lotambu. Mene mami andai, mene mami tio nga ka kuasa rangani mundu. Amen.